Tuambiani kana Seneta wa kaunti ya Makueni Mutula Kalonzo Jr. na mbunge wa Makueni Daniel Kitonga Manzo ni mavuthisia itisi ya Mangavana Alfred Mutua na kivuza kibwana kana nimekwivetanga ngwatanioni ya Azimio kethi wawasia wo uyigwika Manzo na Mutula measia kana kiikionania Mangavana a mayalika Azimio na ngenda ya kutethia mwene nthi ini malikile na mavatamo valamenda Mangavana mamanyekana ngwatanio ya Azimio yena mawaratu na vayundu batonya kana matonya kuete kukwakana otondo mekwendekethia Kennedy Mulinge ena mauvoa kila kino kilitwe ni mwasia mailasi ungwa ngwatanio ya Azimio 1 Kenya okiende kutolea itambia ya imwasia mai itongoni la sia magavana ma Ukamba ni sia muungano na maendeleo chap ya kwenda kuma ngwatanio ni ya Azimio 1 Kenya no yende kutola muti valama waliku onyanya ni wandongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na magavana tutuma Ukamba ni mayoneka kuendea Seneta wa kaunti ya Makueni Mutula Kalonzo Jr. weyo milia kuvia yetheka ukewa ulasi ya maito nguni gavana wa Masaku Alfred Mutua na ulama Makueni Profesa Kivuza Kibwana wakana sithito ivadhuletwe Jr. aiweta kamesa kama ana kalame kwenda kasovwe kaitoneka nuluma ya nanyavina na ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka yelero kinene kana mewa meo uncomfortable nono nzamele na sobi na nzamesu yeto a three-legged stool nyendia iwa stool na mawana stool ya mawana to ne Jubilee ODM na Wiper masobiti ya three-legged stool kana masobi Azimio ivi tuthenda uka Azimio menda otulunje na maweta sindunduku yulwa mutongo wa chama kitu na twalika yumendothi na baibando mathi mayo mezie nondo ivye mbaye ya Ukamba nombaka ekwate mwanya serikali na matinda maiwetu valangu sanisio ii sukumea kutewa kwa na wangu ataneo ya Azimio 1 Kenya ulawiva ni wamadhani wa umonthi kisioni cha Tala kaunti ya Masako Junior wane kaimatula mutema governor a kwa kulika ngwatanio ya Azimio matena muvango mwithianu na ndongo ya ngwatanio Raila Odinga kulame uthi Ruto ni wathelile Kenya kuisha ni athelile na vainzia ya matonya kuthiku nazo mo reporting ezi utika kana mana endieku maika tutishe makuba bangothi mathi lakini matutie na Mungu nikena withie ni twatongo ezi mbai na kielelo kisio na kitumi kila nye na Azimio alange wewe atuilea twalea kindu kite mubango twenda emboni tulika Azimio tulike pe mubango tuisene tuyosaki na tuikuata na hicho kitu tunaendie mubango tukuete ombola na ila tunayaningo ni mubango su twethia Kalonzo wala ukulika katika Azimio ndethi ukengwa undu twakengiwe mavinda alange niyo tunetikile na kindu cheki wasai na twaumela na twasia in fact you need to support vala kielelo kingi kinene cha kuungamo kwa umbano watala ki kutanda ngwatanio na unenanya katikati wa Kalonzo na magavana atatu kusini wa Raila Odinga na President Uhuru Kenyatta Junior wenda magavana akwinivya na kutoa isi unenanya na Kalonzo kwa vaita munene wa mbaya Ukamba indi ti kwa vaita sio meoka yume azani meothi meenda ba mekalepo nundu ndo mabangi kana ne meotutangule yabo na twabika yume ndo sembe embo maina kielelo kiseo cha mbai ilike silikaleni etono yo kala opposition neto theni ye opposition neto yenza opposition neto nyama ye opposition tuikala to so silikali meyo meseme kalepu tukinyanganie pu mebo lakini kindu kila ngolia kinene pyu ondo tunatapizia ndo Azimio onora ilebo na Musumbe Kalonzo wa Musyoka no bagane wendaya esu tuyo compromise nacho kitumitoa ise men kwenda achana ndi tuyo negotiate tuende tuyasia ni kitu period paiki no kingi Kennedy Mulinge Mutongo TV Makueni.